Iana tu sabana engka adanna toriolota makada ia tu atu tungerilino anu alepal-lepang mi bawang. Tempat kita singgah saja. Nasaba si kenna niro adanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalang hadisina nakile barakang idi atau tungatta rilino makade Nabi papada tu malalengi bagaikan seorang musafir. Yaro yako to malala pa yako fole ki malala mabila dan ternyata mabila mufa alla langata musti di satu kondisi tertentu poso tawai malalang kita mendapati diri ini kelelahan nari waktu tak poso malalang aga ifigau musti melo ki lepa-lepa cinampe. Begitulah kira-kira gambaran kita di alam dunia nafalepak cinampo Allah Ta'ala hanya sekedar untuk melepaskan kelelahan masau kini nawa tawi nasabab maka dia pun Nabi tak nasabab pura ki boleh ki malalam mabila dan ternyata mabila mupa Allah lengeta. Jadi intinya kehidupan kita di alam dunia ini hanya sementara saja anu alepal-lepang mi bawa pak. Nekia zaman dimulakan Allah ajat toha difahangi alita iero atau tungattarilino anu alepal-lepang tempat beristirahat tafahanya kada makutu fale istirahat mimun nak fale fa mai ala siaga egana na fahangi alina kada eloka fale tu istirahat bawan tidak juga begitu zaman dimulakan Allah nafalepak kipung Allah Ta'ala hanya sekadar masau kinin nawa. Tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengumpulkan perbekalan. Kenapa? Karena masih panjang perjalanan kita. Di dalam Al-Quran bahasana Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bahasana Allah Ta'ala dilalanna aku ramalabbi'e perbekallah dan sesungguhnya perbekalan yang paling terbaik adalah iman dan takwa kepada Allah. Ya to si idi logik bahasana ala kona boko temawari. Aga pasabari narampi torlo tak boko temawari na wading ifadapungang. Nasabak menengi boko mawari itiwi. Malala paimang waddi jaji pa le pailat tu foleri tujuata na capu na mawari na bokota musti masusa pa panadita. Tapi ako upa na boko temawari itiwi waddi jaji latu ni taweri tujuata na engka mo pa bokota na waddi engka na dupa-dupai keluargata. Begitulah kira-kira pak yakko boko temawari itiwi sidupa lori Allah Ta'ala waddi jaji sidupa ni Allah Ta'ala na engka mo pa bokota na waddi yaton na ronat dupai Allah Ta'ala. Apa itu? Wa khairuz zadit taqwa, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala rimakonna naro ipahangi alita tuki cinampa riasa lebok na tanay farallui ifakkeguna si bawa madicing yero atau tungettarilino tapi namu maga batita ipadecengi atau tungettarilino pak mustiki narafi ia sengi amating pasti semuanya kita akan mati na yero amating ngide nataja tawi sogi pah tappa mati yero amat ngede na tajat tawi engka papangkat dan jabatan na nala tawi yero amat ngede na tajat kay makada matan rifa sikolana na inapa nala amat ngede. Kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kematian juga dirahasiakan oleh Allah kapan, di mana dan bagaimana akan datang. Nasabak narahasiakan Allah Ta'ala, yang perlu kita harus lakukan adalah mari kita mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Mutu qabla an tamutu. Pak biasa memang ni alemu mati, pak guru memang ni alemu mati, yari kapasa dia memang ni alemu sebelum nafolemu yang sangi amatinya. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na irampe sangi amatinya pak.
engka tu adanna toriolota makadana engka sewat seddi wattu mati ricapat-capana di akhir-akhir zaman engka tu nasa toriolota makada engka tu matu tau tuo na mati nekeri wattu na mati elolan retuo yaro adanna toriolota pak. Terbukti sekarang sudah banyak pak kejadian ni makokoro mega tau tuo na mati nekeri wattu na mati elolan retuo